شورشا أيلول هند جداهين سركي هنا لتوايا شورشين كردي. شورشا أيلول بزافك هما رنگو هما دنگ بو لآينو نتوو چينن جدا جدا اتناوا اوه شورشه دا اتبجدار بون. شورشا أيلول شورشك تمام نتوایی بو، نوک شورشك نافچهی لدرجاهيات ديروكا كردان گلک شورشن کردی برپا بونه، بله شورشا أيلول به درشترین شورش اتهید هجمارتن کو بو دم زیاتر 14 سالان دوم کرد. اف شورشه مینا قطابخانه که بو بنچینین کرد پروری و جیان دوستی و مروف دوستی و پیگوژیان و رهندین سیاسی و دیپلوماسی و آبوری به هفرات هاتن گریدان. ادکارین بیجین اف اولهی و آرامیان نها ام بینین لکردستان ایک لبرهمین شورشا أيلولو گولانه. برنامه پیگوژیان جی خواست خو بگهین تا هند پیشمرگین دیرین اوین بجدار ات اوی شورشه دا داکو رهندین پیگوژیانا اولیو نتوی ات ناوا ریزین پیشمرگی دا بزانینو خباتو قربانیا وانجی پیخینه برچاف. بینرن برس افدم هوا باش افجاره برنامه پیگوژیان اتناوا سوران دایه. شورشا أيلول ایکش وان شورشین تایبت مندین گلک جدا هنه اتناوا و شورشه دا. ایکش وان تایبت مندین گرنگ اتناوا شورشا أيلول دا او بو و شورشا که مروف دوستی بو. بحکم وی چنده 15 سالان اف شورشا وکشا یک فیشک جی الدجی کسک سویل نها تتقاندن. هر وصا اف شورشک بو نیا نافچهی بو بلکو شورشکا سرتاسری بو. اتناوا و شورشه دا توایا پیکاتین ناوا کردان دا الآینو النتوان اتناوا و شورشه دا خود دیتا با. بینرین برس بفرمون دا پیگوه بچینت ناوا دورا سوران داو گل چندین پیشمرگین دیرین اوین ابخین اخوه ابروح اخوه بجدار بوینه داکو وین اشتیمانی بپارزن وین اشتیمانی بکنه گورپانا پیگوژیانه اتناف برا همی پیکاتین الوی نشتیمانی ادجین. حاجی میرخان کسایتیک خباتکر و دلسوز و ماندون ناس ادبیجه جناب بارزانی نمر همو پیکول کرنه بوه ایکه داکو شورشک نتوایی و نشتیمان دوستی برپا بکتو ولاتو نشتیمانی جی بکتا چترک برفره همو پیکاتین اولیو نتوایی به هیچ جداهیک خو اتناوا اوه چتره دا ببین نوه. قربانیو خباتک زور هاتن دان بله انجامین باشو دلخوشکر جی ابدست و هاتن. یاب ساناینی همه کس کتیب گتن. اوه که جناب بارزانی ازمونه که گلک بقوات یه هبوی و کد بین هم لشورشد بزوت نمید بارزان هم لشورشد و کد بین برادرت ما ترکا لیت شیخ محمود لیت شیخ سعید پیرانی لیت کمارا کردستان خازی محمد وانا همیا جناب بارزانی ازمونه که بقوات هبوی خدای فرصت داد و کد شورشد سالی تموزی ها تکنی تا یک جار مرا مصطفی سر هر دعوه و کد روزک بین هور بیت داره او پیدا بونه وقت مرا مصطفى عبد الكريم قاسم عيني دوري ودي دفاع اواد جرادي والحاصل ناحز ودي لينا جريان بل هندي ولی كم ترسيان كو دولتك كردي دي دست مرا مصطفى دي تشكيل بيتن همه جهاد نسا كردستاني تيارة لده كود بيني يازده أيلول يازده أيلول مرا مصطفى قرار بيدا و کدبین که شورش که سرتاسری برپا ببیتن. بله. ایجاگرم تماشا بکن ناوا و شورش دا همی پیکاتین کردستان مازن ناوا شورش دا خو دیتا و چه وکو آین و چه وکو نتوا دیسان اوه بو چه ودگرتن همه ملت کرد و همه خرشا و کدبین لآشوری و لکلدانی و لمسیحی و لازدی و لکاکی و کدبین اوانه
يعني حتى يتشد بني زرزا أوانا هم طبيعت بشورش يبون دیارترین او کسین ناوا شورش دا بجدار بوین الپیکاتین جدا کی بون؟ هم كاسة تدابي آسوريا تدابي إزدية تدابي أودي طيبتي ملت إزدية كشورش كتبه تحسين وان دورة كي باشا بو تحسين إزدي میر تحسین مير تحسين بك دورة كي باشا بو وكو ديكا آسوريا ملك أبيه رسمت وان هرمز ملك تكوي كآسوري نف خلقي كردستان باكورن دوري ول هم يبقى باتر بو يكي قهرمان بو تناو شورش كردي دال هزا آكرف شيخان بيري في داكاري شر دبابا وناو دبابا كانت شر كرده وكنت بين هم فلا هم ازدي هم كاكي هم بالفعل هم طابنا بيرزي ام تکارین بجین اف پیک و جیانا وگافکل هریما کردستانی هی بنچینه و بناغوه بوان سردما ود گرته و که اف ارزیت خوش کرد بو جناب بارزانی و عبدالسلام بارزانی و وانا ازبوتا بهم كان وقت 11 ايلول كدس بكير لرخنا دولمر يا شربو جناب بارزاني امر به حسو ابراهيم وتجا عزير وعمر اغا شهيد سليمان وشهيد وسو هم بوين بينس كاز بوين يكتش كاز بو مازال ما دخلت شهيد بوين امر حسو عزير ديتن عمر اغا جبهه خرا خركنبه دولة عراقي تشكي سر ملت كرد هناي كو قتل عام بك التيارة حتى نسر هميا بن بباران وتباران كان استحملها بظلم ناكم ويش قبول ناكم بين امرو ومرا مصطفى كو تزدتن بو قبره هرچي بو قبر دقمن تيتن بابتن هرچي بو قبر دقمن نهت بلا كيف اخوبي مام شمس الدین ادبیجه بارزانیه هرتم زیندی او دما لئیکتیا سوویت و گرای کردستانه همو پیکول کرن داکو شر برپا نبید بله پشتی بهیوی بوی کو رژیما عراقه دان بمافن گلی کرد نائینن ویدمی بریارا برپا کرنا شورشا ایلول دا گلی کردو هف نشتیمانین کردستانه لهمو آینو نتویان جی ابدلک تجی ویانو هفسوزی ادگل بارزانی بون بارزاني نمر وقتی كل ايكتي سوفيات جريابه بله محاولة كو جديد ديال الحكومة العراقية كير كو على اساس توش شر اجوا نبين بس محاولة كزورة جدي كير چه بنا وتصلموندن درويا دود جكان بيشتيجي دو اخرين جكان بيشتيجي دو كان ابدرو ده باميد بو دبيتن از اميدكي بو قوميتا خو شكم و ام شورشکا چکداری دست بیبکن پیکاتا و لایانین کردستان بجدار او شورشه بوینه هل بروی چندی جی اگر پرس هر پیشمرگه که بکی هفت نیاسینه که زورت ناف بروان دا هیا آیا او بو چه ودگریتن؟ وقتی چوینه گوندکی ما چون قرنه بو سیو چرد و چینه مالکی دا خزمتو مکن دانوکی دلفرهی دنما خیر هون نکو گرم دومه الهمی پیکاتایت کردستانی بله همه چه مسیحی با چه ازدی با چه فله با چه کوکایی با چه بسرمان با نه بو مرا مصطفی چنکی او ممهوستا یک بو از خلق همه وی تیگه اینو بو وی چه بو مداتینا ما بی شکل رفتار گه خلقی خود کرد ویجا هر مالکو چوبینی هر اوینه که بفت بو ما فرق نبو بحثاوی چند ایجی تیتا کرن که ناوا شورش ایلول دا بو دریجاهی نزدیک 15 سال اف شورش یهات یا برپا کرن یا بردام بو بس بیجن شر دجی یک سویل جی نهات یکرن یان کو یک فیشک نهات یا تقاندن دجی کسک سویلو یا مدنی ملت ما قال ما ضعفوا بس ظلمك وطول سسريهم بو خوش تايدون ما نذكر البار الظلمي ناخو محبات تماشاي ما تذكر جاي ماش مو تشوفوا انسان ديوي مرو بشرط جاكتن كو دل سوزي مرو ببيتن كو خدماتهم مرو بكتن مرو بري خوب زوني و تمام دل پیام بارزانی جی او بو همی جرد گوتی ام دجی چه نتوا پایینه کنینا ام دجی وینه اوی دجی ما فی کل راستیتن خال مصطفى دبيجا شورشا ايلول شورشك نمونايبو هروصا شورشك
هەمە چەشنەیی بوو هەموو پێکهاتێن جودا جودا بەشدار بوون ئەت ئەvê شۆڕەشێدا ئەب گیانekê دۆستانە و برایانە بەرگری لە خاک و وڵات و نیشتیمانێ خوات کرد. طبعی شۆڕشی ئەیلول شۆڕشێکی نمونەیی بوو بەعقەت شۆڕشێکی هەمە چەشنە بوو کە لە هەموو چین و توێژێکی خەڵک بەشداری شۆڕشی دەکرد و هیچ فەرقیشی پێ ناکرا لەگەڵ ئەو پێشمەرگەی ئەوە کوردە و ئەوە مەسیحیە و یانەواسەعامی هەر چینێک باە کە هەر میلەتێک باە ڕێز و احترامێکی تایبەتی خۆی هەبوو هەروەکو وەکو خەڵکی کوردستان دەبێ شۆڕشی ئەیلۆل شۆڕشێک بوو نمونەی هەموو شۆڕشە دنیا بوو ئەویش کە سەرۆک بارزانی بۆ خۆ سەرپەرشتی و شۆڕشەی دەکرد بارزانی پیاوەکی وەتەنپەرست بوو پیاوەک بوو خۆشەویستی ئەو میلەتە بوو بەعام هەموو چین و تێژەکانیش شۆڕشی ئەیلولیان خۆش دەویست. کاترینا دبێژە دایکا من ئەتگوتەمە لە شۆڕشا ئەیلۆل مە خزمەتا پێشمەرگەیت کرد وەک خارن و ڤەخارن و ڤەحەواندن و پاراستن لەوڕا ئەم شانازین ئب خەباتە خوە ku dayk û babên me xizmeta pêşmerge û xizmeta şoreşê kiriye. Şoreşê Eylûn tepne nikma hemî gavê dayne nikma da şîvê xûn da nan bû danê daka min da nanê bû pêjî hemî gavê da êk desmalê nanê da bû geb nêrîtin me zor xizmeta wanê kirdi û hemî gaweş em gebarzaniya bûyne û me xizmet ge xudanê bûyne û Cemala Mustafa bûyne û du ca babê min ê çûye Îranê beşdarî ku me re bihaba tê kirdê. Mam Reşîd dibêje şoreşa Eylûl nek tinê şoreşek çekdarî bû belkû pêkvejiyan jî bû. Fîşekek dijî Kurdistanê hat bateqandin hemû pêkhatên Kurdistanê ed beşdar bûn bû bergirîkirin li xak û niştîmanê xwe. Min kepexwe beşdariya li şoreşa Eylûlê kiriye li baregahê Barzanî bûm legel Şehîd Xuzeyr Doğlemelî. Ew şoreşeke kiriye pêkewejiyan ya têda bû yanî pêkewejiyan zêdetir bû ya. Ew şoreşe zor mihawele kir Barzanî ku ew şoreşe nekirî misal ew duj min ayetiye nekirî desthilat nemad naçar bûm hanayî bildi be şoreşê. Bes hekeyekî li Kurda misal tufengek dijî şoreşê bavê ba Türkmanekî, Mesîhiyekî, Kakeyekî, Feylekî tege şoreşê beşdariya kir. شورش أيلول مكتبك بو كلا لحمو زمانه كان لحمو بيكاتا كان بقيني تيقديكا بالفعل قيني يقديكاش لو زوسكي براج حاضي بروخي قردي بو ايش فلاش مخايل لبارك دي شهيد بو لا اويديكا تشاشي ديكي لولايا ازيدكو ايش منطقي بالك لبارك ديكا شهيد بو هموي بەئێک برقیە بەیەک بروسکە لە بادینە لە زاخۆ هەتا خانەقی جێبەجێ بکرا سەد شۆڕشی دیش دروست ببی هەمووی بەرخۆردی شۆڕشی ئەیلوولە لە هەموو پێکاتەکان تێدا بوون قەشە تێدا بوون مەلا تێدا بوون ئێزیدی تێدا بوون هەموو کەسێک تێدا بوو شۆڕشی ئەیلوول فەیلەکان و منداوی و کاکەی و فڵان و شتی شیعە و سونی هەمووی بەشداریان تێدا کرد لەبەرەوەی یەک ڕەنگ بوو هەدەف تەنها نەتەوە بوو کوردایەتی بوو لە شۆڕش ئەیلوول ئەگەرمە سەیر بکەین شۆڕشی ئەیلوول دایکی هەموو شۆڕشەکانە زۆر شۆڕشکردن لە کوردستانێ بەڵام هیچ شۆڕشێک وەکو شۆڕشی ئەیلوولێ نەیتوانیا بە ماوەیەکی مافی کورد بەدەست بینی بەو نەوعی دیفاع لە حەقی کورد بکە هەموو کورد پێک بە بگەین تێگری پێک و بچەسبینی هەر لە خانەقین هەتا زاخۆ کورد هەموو یەک ڕەنگ یەک دەنگ یەک هەلوێست یەک سیاست یەک بیرو بۆچون هەموو یەک نەوە بوو. کاک ئەدوەر بابێوی لە ژیانێ نەمایە بەلێ ئەو ژی ئێک لە کەساتیên مەسیحی بوو ku ئەدگەل شۆڕشا ئەیلوول خەبات و تێکوشان کریە
بەبێ هیچ تشتێک خەباتیان نەکرد و لەسە حسابی خۆ لە هەموو دەشت و لە ناو گوندیش لانی لە منتیقەی خۆمان هاوکاری پێشمەرگەیان دەکرد و دیفاعشیان لێ دەکرد. باشە یعنی وێگافکێ هین وەکو مەسیحی چەند شانازیە پێ چەند دێتکەن کە هەوە بەشداری وان شۆڕشانە کردی هەتا ئێستا ما افتیخاری پێک بەێ چت بێژن خەلکی هەوە چت بێژیت سەبارەت واللهی هەموو بەباشی و بەباشی هەموو ئەو تشتانەی کە کراینە بەباشی هەموو لە ئێستاش بەحسەکرێت لەگە کوڕێنەخۆ لەگە خزم و لەگە نەوەی خۆش بەحسی دەکەن هەنگوو چه هەستێک سەبارەت وێ چەندێ هەیە و کەسێکی وەکو بارزانانی خوشەوە کردیتە خدان و پاراستن سەر هەتا ئەو وەختەی کە ئەمە ئەو وەختی بارزانی هەتا ئێستا هیچ غەدرێک هەر دیفاع لەمە کرایە و هەر ئەمەی پاراستیە و لە هەموو زوڵم و زۆرداریەک بەس ئەمەش هەر وەختێک ئەوان هەر شۆڕشە کرابی لە عمری مەش ئەمە وەگەوان کەتینە ئەگەر گوند چۆل کرابی لەگەوان بووینە و دەربەدەر بووینە و هەر لەگەوان بووینە یعنی ئەم بکارین بێژین بەشداریە خوشک و برایên مەسیحی بە تەواوی ناڤا شۆڕەشاندا وەک وەفاکە بەرامبەر ئەو باشیت گەل هاتی نەکردن بەێ توانین برین ئەوانە هەموو دیانی وەفایەکی بێ حەد دیفاعەکی لەمە دەکرا بەبێ جوایزی. ڤیانە بارزانیە نەمر بوو هەموو هەفت نیشتیمانیên Kurdistanê wel xelkî kir ku eb coş û xirûş edgel cenabê wê rawestin û giyanê xwe fîdayê xak û niştîmanê xwe bikin. Heft niştîmaniyên Kurdistanê jî eb temamî gihişt bûn wê bawerê ku barzanî yê li mafê gelê Kurd û heft niştîmaniyên Kurdistanê digerêt ku eb destxwe bînît lewra bêyd û dilî biryara bejdarbûnê didin li şorşa Eylûl û şorişên dîtirên gelê Kurd. Tevyaneke Mera Mustafa bû ve sebebê wê ew ê geşneyeka hemim layena ku geşneyek lu hewînya rastiya Mera Mustafayê. Walê melûm bû ku Mera Mustafayê li dû tiştekî gerê ku milletê Kurd bigete hedefekî. Bu heqê milletê Kurd. Heqê milletê Kurd çi Mesîhî bî, çi Müslüman bî, çi Yezidî bî, her kesî bî te Iraqê da bî ew bu hemim liyan melûm bû ku Mera Mustafa li Rûsyaya hatiye we wê hatiye we ku tiştekî bo milletê Kurd bike. Belê. Yani wekû bêjin yeqînek etnaxê hemiya da durist bibû ke ev Kurdistana dibîte niştîmanek hemî dê pefratêk da jîn. Belê. Hemiya lê melûm bû ku Kurdistan dibîte îştimaneke ciwan bi wasteyê Xwedê bi wasteyê Mera Mustafa Barzanî. Başa behsa wê çendê tê tekirin bêjinê piştî 5 roj dibûrin ser şoreşa Eylûlê ke li 11 dest pê kir il 16 gundê Barzan birduman kir. Piştî hingî gundên dîtirê Mesîhiya û Ezidiya û navçeyên dîtir jî hatine birduman kirin. 6 tiyare hatin. Dua li Nemara Mera Mustafayê da, duaş li Barzan da, duaş li Rêzanê da. Li Mara Îdrîs û Mesûd û Luqmanê. El bîrata nawetin ke carekî ji caran Cenabê Mela Mustafayê behsa van pêkhatan hemiya kirbîtin ku cê şanaziya gelek mezin e ev hemû pêkhatet beşdarin nava şoreşê da? Berê min zor hagadarim melmê ez ê ti nav devam bûme ew pêkhate. Mera Mustafayê nik Mera Mustafayê hemînê gandiyek bû xatira hindek ku ew şorişe pêk bê bû milletê Kurd. Belê. Ama çend dilsûzî ev şaret ta te encamdan şilanê hemû pêkhatewan. Wallahî pe dilsûzî bû, pe rastî bû, kurdînî bû, beatî bû, muhebeteke wetena ew milletê da bû nayete hesabê. Hindîka wê ferqa min û tu êdî û êdî nebû me gelek da bû ney nezanî daxu emel li min abî hemû birayînê. Yani niştîman dayka hemiyan bû. Xwe da pêş tu gulev û min bikevin ku tu nekevî. Emin bi xwe dîte pisa hate. Min xwe daye tenê sêlayê gulek ku min bikevî şîrkê min nekevî. Şîrkê min şewa. Lêdana dijminî il hemî navçeyên Kurdistanê yan ku bêjin pêkhatên dîtirên Kurdistanê dîsan her ew peyam tê da bû ku bu dijminî hiç ferqek naketin eger tu Mesîhî bî yan tu Êzidî bî yan tu Feylî bî li hemû gundê nav millet Kurdistana Iraqê da. Her çi Mesîhî bî, çi KK'yê bî, çi Müslüman bî, çi Êzidî bî hikûmetê ferq pê nekir. Ma ke ferq pê kir ma li enfala tu ramîne
ما خو انفال السلاح بنبوه ما انا هم اهل السجون دينا خو هر قرتبون هم الدوري هوليري وكاريري واواز جابون همي برد وفرقي بينكر جنابتا چه پیامک هيا بو گنج افرو چه بکتن برانبر ولاتون تويخو والله بيام من اويا اما رضاي كاين حزكين بكنا خاطر خدي وقع عالمي نكون او علماء اولا شور لكرديني ودورتي اخي بمنا كرد كو او ملتي بيش ما مصاي كدي او شو دس فاوين اخو زاد زمان دي بس سلاح ابو اهلي بقرمجه بقرم دس فاوين اخو كرديني بكن هربجي كرديني بكن بقينيك براتي بفلسطين كرديني بكن او وطني نفرقشن او ملتي دزدانن آيا او ابن مالي دزدانن آيا دستداناني وكما آماجة بيداي شورشا أيلول نكتني شورشك آسايبو بلكو اف شورشا مينا قطاب خانه گلک مزنبو بو گلی کرد ایکش وانین هر مزن کو پیشکشی گلی کرد کری او جی او بو کو ام فیره فرهنگا پیک و جیانی ببین پیک و جیان ببیتا قناعت قول الدف تاکی کرد چوا اتناف شاخو داخاندا مبرگری الخاک ولاتي خوكر هر وسا اتنافا شورشان جيدا همي بيكاتان بحفرة خزمتا في ملتي كر اش روي قرباني دانيو اش روي خبات كرنيفا الفيرا دينغو هيلين جير چاف ديريا خداي مزن و دلوفان بمينم خير و شاد خداي مزن مهميان بپارزيتو بيك وجيان جي هر يا بردوان بيتو كردستان جي هر يا آودان بي